Gde ovom brzinom? Ka laganom završetku emisije. Mnogo je dobra tema, mnogo je široka i ja mislim da samo nismo za kraj, da ne ostanemo dužni ovoga, kako da se spasimo svega ovoga. Kako? Ja u stvari moram... Jedna eureka nam fali. Jeste. Evo, ajde krenemo sada od jedinog gospodina među nama. Ako znamo da je reklamiranje jedan od najunosnijih biznisa na svetu, dakle vi nećete stati, vi ćete nam nuditi, proizvodit će proizvođači. Evo, negde smo shvatili da ljudi koji najviše kupuju kažu da nemaju ni više odnos prema drugim ljudima onakav kakav treba, nego sve gledaju kroz materijalno. Znači sve se negde gubi, udaljavamo se od suštine. A šta bi mogla onda u budućnost da nam donese? Pa sad to može da bude, a ne mora da znači da se gubimo od suštine. Ja opet to ne bih gledao tako drastično. Mislim da naprosto racionalni ljudi i dalje racionalno kupuju. Advertising je potreban da ljude obavesti o proizvodima koji postoje, da pravi jedan balans naprosto i da nudi izbor. A ipak je na kraju na ljudima da odluče ono šta će kupiti ili neće kupiti. Ja verujem da je ljude nemoguće ubediti u nešto što ne žele i mislim da to nije dobro ni pokušavati naprosto. Malo je teže damama da odole raznim iskušenjima, ali dame više uživaju u estetskom. Da nas ponekad ne treba ni ubeđivati, u stvari, samo je bitno da je ponuda dobra. Da je kartica puna. Da, i evo što ste rekli, estetsko, to je ona čuvena šala kako žene biraju auto, a i negde je dobrim dijelom i činjenica po boji i dizajnu. Sad šta je unutra, to manje više uopšte nije bitno. To je sasvim okej. Dok god imate, na primjer, 3, 4, 5, 6 automobila koji su podjednako kvalitetni, onda je okej birati prema boji. Zašto da ne? Jedno istraživanje 80. godine je pokazalo da je najčešći kupac vina upravo žene, iako se do tada verovalo da su to muškarci. I flaše su do tada bile, obično nešto nije bila posebno zanimljiva etiketa. Međutim, od 80. godina svi oni koji se bave dizajnom počeli su malo više da obraćaju pažnju i na samu flašu i na etiketu, jer ako su žene kupci, one vino kupuju prema ambalaži, prema dizajnu, boji, lepoti. Koje mi je najlepše? Možda se ne razumemo, uzet ćemo onu flašu koja je najlepša. I od danas imate zaista lepe flaše. I flaše, i logo, i dizajn, etikete i sve ostalo. Zar ne? Sve za žene. Da, sve za žene. Jeste. Doktorka, ovo sve o čemu danas pričamo, novac, materijalno, potrošačko, koliko negde utiče na psihu nas ljudi? Na našu čvrstinu da se nosimo sa svim tim problemima koje nosi život koji živimo. Znate, to doživljavamo kao izazov i kao šansu da budemo bolje, da nešto biramo što nam odgovara, da možemo da ulepšamo svoj život, ja mislim da je odlično. Ali u onom trenutku kad se osjećamo frustrirani da ne možemo da ostvarimo nešto što nam treba, ili da smo pod diktatom, da nismo nešto kupili slobodnom voljom, nego pod diktatom, onda govorimo o nečemu što možda zaslužuje drugi pogled i drugačije ponašanje. Šta se tu javlja? Koji problemi čoveku? Znate, kad se osjetite da ste rob nečega, onda ste u stvari žrtva. I onda ste žrtva u svom životu. Onda je potrebno da se napravi opret. Sve dok je nama, dok mi koristimo kupovanje kao instrument da se ostvarimo ili da ostvarimo nešto što nam prija, ja mislim da je u redu. A taj kompleks niže vrednosti koji može da se javi ako nemamo kao drugi, ako ne možemo... Onda govorimo o problemu. Onda govorimo o problemu. Znate, naše samopoštovanje zaista ne bi trebalo da bude ograničeno novčanikom. Da li ima leka? I definisano. Kako da ne? Kako da ne? Kako da ne? Ja mislim da ova emisija vrlo lekovita. Ja mislim da ova emisija vrlo lekovita. Ja bih da se najavim. U vezi sa ovim spasavanjem i ovo što ste rekli, kako se zaštititi, ja bih preporučio svima da pogledaju emisiju na jednoj od stranih televizija koja se zove Hoarding, Buried Alive, da, koja prikazuje ekstremne slučajeve, mislim sa poremećajem, gde ljudi naprosto sebe zatrpaju stvarima i to je neverovatno na što to liči na kraju. Kada to pogledaju, ljudi će shvatiti da im nije potrebno baš sve što vide oko sebe, već da to može biti normalan, razuman izbor. Svi ti ljudi u takvim emisijama imaju neki problem psihološki. Vrlo ozbiljan. Vrlo ozbiljan.
i da ne rade to, možda bi radili nešto drugo što bi bilo još destruktivnije po njih same. I to, što vi kažete, to je ekstrem. Ovo je u stvari mnogo dobro, ovo je projekcija, da nismo mi, oni su, oni imaju ozbiljan problem. To je stvarno ekstremno, to je dobro vidjeti. Ali je dobro vidjeti nas informiše, ekstrem koji nas informiše. Ja mislim da pomaže nama da se kontrolišemo. Ovako ne treba. Evo, to je primjer, jel, kako ne treba. Ajde, gledamo njih, pa ovako ne treba. Moraš da vidiš to ako nisi vidio. Da, pa i mi smo danas malo bili ekstremni, u smislu da smo to potrošačko društvo stavili kao temu emisije, istakli dosta loših stvari, ali i dobrih, što je sjajno da dolaze baš od strane doktorke koja treba da nas leči, ako preteramo. Ne, u stvari ne treba. U stvari ne treba. Sad, da kažemo gledacima još jednom, ako su se kasnije uključili, da je sutra taj dan borbe protiv suzdržavanja. Pa jel hoćete da se suzdržite, da ga obeležimo? Evo, vi niste ni čuli taj deo razgovora. Kakav je vaš stav kada vi morate i sutra, to je vaši komitenti, da prodaju i u nedelju rade prodavnice? Ja sam siguran da će ljudi kupovati ono što im je neophodno, tako da nemam problem sa tim. Ali fenomen suzdržavanja u stvari te poziva na doživljaj da ti kontrolišeš. I u tom smislu je dobro. Malo na svesnost, budi onako svest. Možemo da kontrolišemo. Znači, mogu i da ne moram. Sa tačke gledišta klijenata, mislim da je dobro to što je to jedan dan u godini. Što ostali. A jeste ljuti klijenti na vas kad opadne prodaja? Jel imaju dovode to u vezu sa reklamom, da li intenzitetom na televiziji ili samo... Ne bih rekao ljute, pokušavamo zajedno da nađemo uzrok, rekao bih tako, a i najređe je advertising uzrok. On je jedan od faktora koji utiču na prodaju, tako da... Naručuju odmah novu reklamu. Dajte jaču bod. To je u lošijem slučaju. U boljem slučaju gledaju šta je problem i gledaju da ga reše unutar svoje kompanije. A generalno, ako pogledamo, ta ekonomija, odnosno potrošnja, prema Keynesu, tako i Keynesove teorije, donosi dobro, jer potrošnja stvara proizvodnju. Proizvodnja otvara nova radna mesta. To znači donosi nam novac, porodice imaju od čega da žive, da se hrani, tako to je jedan zamajac. Međutim, u današnjim uslovima globalizacije, da li će povećana potrošnja u Srbiji povećati i proizvodnju u Srbiji ili će to biti u Kini, to je drugo pitanje već. Ali to je problem globalizacije. I ne zato što ih ima najviše. Da, u Kini inače žive 4, 2, 1. Tako žive i funkcionišu. Znači imate jedno dete zbog politike o rađanju, imate jedno dete koji ima 2 roditelja i čiji roditelji također imaju po 2 roditelja, dakle babe i dede, i svi žive za jedno dete. Sav novac je usmeren na to jedno dete. Kažu da su oni sad inače najveći potrošači svuda u svetu. Gde god se pomere iz Kine, odu u Pariz, London, svi shopping centri su podređeni njima, jer oni zaista dosta novca ostavljaju. I reklame su na kineskom. Sve više. Oni su ciljna grupa. Možda su najveći proizvođači, ali i potrošači, tako bar danas pokazuje istraživanje. Oko nas su najekonomičniji i drago nam je da je sada tako. Hvala vam, jel ćete sutra malo mudrije trošiti, hoćete ili ništa? Kao i obično. Hvala vam. Hvala vam. A sada gledamo reklame. Hvala da se živi. Dosta priče. A i dobro razmislite da li ćete kupiti sve što vidite u narednim minutima. Da, a ostanite s nama jer ćemo u nastavku emisije već zagrebati temu o kojoj ćemo govoriti za 7 dana. Mi se već smejemo. Ja sam otkrila. A to se i ove subote smejele. Ništa od faktora iznenađenja. Ali bar sam nas izreklamirala.